Migori, Nairobi kaka mar riwruok ma Joma Ng'ol CDPOK koro dwaro mondo Piny Owacho onyuak gi lwedo e kedo ne ratich Joma Ng'ol e counties 22 mane okomigi thuolo mar telo e yiero mokalo. Mane gilere kinde twak kod jofwambo e apis margi ma Nairobi. Gikoni jogo manoyiere kombe mar Joma Ng'ol e counties 22 go ok gin Joma Ng'ol kata matin, kendo bende ok ging'ol e yo mora mora. Tunahisi ya kwamba katika kaunti 22 uteuzi haukufanywa vile inavyoongozwa na sheria ya Kenya. Kaunti 22 waliweza kuleta watu ambao hawana ulemavu kuwakilisha, kuchukua nafasi ambazo zilitengewa watu ambao wana ulemavu. Haya tumeyakataa, tumeweka makataa, na pia tukiangalia ile list ambayo IEBC iliweza kuchapisha kuhakikisha kwamba hayo majina yanafaa kuteuliwa, yaliweza kurukwa na wakaweka majina ya watu wengine ambao hawakukua katika hizo list. Haya tumeyakataa, na pia tumeweka kesi kotini kukataa mambo hayo ya unconstitutional nominations katika nafasi ambazo zinafaa zipewe watu ambao wana ulemavu. We have noted with great concern the omission of persons with disability in the just named list of proposed cabinet secretaries. This is retrogression on the disability inclusion agenda which you held dear during the campaign period.